madala nga ni hleki nga ni hlekuli n'wana mani a ni lava attention loko i ni vona ni cheka ina airport or thambo i timhaka ta ku leswi ni nga kurisa swona xi lexi ve nge aeroplane ni nga swi tivi na ku aeroplane vito a ni twa ku i flying machine a ni xi vona xi kha xi hindza hi le henhla ni ku hi liya once or twice a year le hansi ka magobe a Gawula village badlame va ri vudoda vukhulelwa mazulu vununa byi kuleriwe n'wana mani hi umakulu loko mi hi vona hi ri ta so allow us to celebrate what you think is a little achievement loko i ni vona ni personalize Polo Vivo swi tivi mfethu ku nele hi timpfula to tala ngopfu evuton'wini that thing is a massive achievement aka mina loko i ni vona ni karhi ni phusha kwidi Renault swi tivi n'wana mani ku ri ni fole tilayini to tala ngopfu a Britax rank it's a massive achievement aka mina loko ni vona ni posta munhu wa mina swi nga heli aka Facebook ka WhatsApp status swi tivi ku ri i khale mujolo wu ni koka hi makende mbilu ya mina yo kuma kurhula va feti gondzo ra vutomi ri lehini ni ta vuya hansi hi makende ya Sathana amen.